le tun tum chu ka subject hupur zong tak tul ka ti sia wangin Mizo te le Atheism Mizo te le pathian omrin lo na ti hi zir hovila ka han ti a ka hupur via wa maro chu thil tul ni in kan ria a kan tun lai isu poimo tak mai le la poimo zel tur nia lana wangin athiam zawk te chho chuanan athiam lo chung chungin hei hi kan thangani sam number som pakona chang khat kan en chuan van te khian pathian ro pui zia chu riat tira boruak zau takhian akut chuak chu alan tir thina ti thu kan hmu a Genesis bung khat chang khat kan chiar chuan atirin pathianin lele wana siama ti kan hmu boka sam number som thum le pathum kan en chuan hi kan hmu le a chang som pathum le chang som palia lalpa chuan wana tang khian a thira mi ring fa te zong hi a hmu thin leya om zong hi a om na hmuna tang khian arun thlir thin ti in na soya sam number soma kan en chuan chang thuma tangin misuak sual chuan athin lungdu zong a chuanga midu am chuan lalpa chu a pai thla a hmu sit thin misuak sual chuan chapo mel pu in a phut lawang ati thin angai to na zong chu pathian reng om lo ti hlirani ati le a sam number som pali chang khat kan chiar chuan mi a chuan ril ruin pathian reng om lo atia an chezawa thil ten om takan tia tu ma thil tha ti reng an om lo ti in an mani nuam ti zong an tal the na turin pathian mamo lo anin ti a chu tiang mi te chu khovela hian an lo om to thin alo ni bible hun lai po in chu kan hmu to ani chu le hey he topic ka han thlang hi mitam takin min soi selin min nui zat ang ti te po hi karing a achan chu hey WhatsApp group pakhat Mithiam pui om khom na hianin mail ria thaten min lo da lut vea minan et veta chuanin kana ti hi philosophical a sangem ema science lampang te kan ti pui phak me ulawani chungkara chuan pathian oman rin lo hi an ron soi le thina ta chuanin ke point kan ti pui thina zo na te kan zo thina Mithiam ania India rampon omte po anya tin India ram chung mun ranga corporation liana tele sorkara te na lian tak chelte Mithiam ania an polite ema han in nial bur po om ngai chong lawama ro chu pathian oman rin lo chan ka han zo hian hei hi kan khel don chau ani hi ti ngai dan kaneya tun mai in Europe Brahma University tha omna in thiam na mangin mitam tak fin na pe a chungte chuan pathian omren anrin lo thuan ron soi chuak thina rala tang kan lo ral thira ma se tu na chuan kan kai chena kan society ya kan kot kaya chu tiang pathian omring lo Mizo te jinga kan lo om vet anual maya tiang hian soi taila Sunday school atanga thatta ka local chawa thalaya te le khazir pa phak to ka rong bona ke lo pen ve to ten voina chuan pathian oman rin lo thu an lo puang chuakin ko ran le sa khuwa pathian lam an han ngai sak lo zui chhota hei hi an ma ni du than na le che le thariat na ina helam hi zo tura atia an du an thlan ani reng lai hian kong le lama chuan apoi hle hian kan ria hei hian min lasun na tol dona ka ria dawangin hetu pui hizir ho tiang ukan tita ani leti chuan atheism chu enge kan ti chuan atheism kan zirma in theism mantia chu pathian omrin na thu hi ni pathian omrin na chungchang soinan theism mantia ama che hian
sap tonga e ananda hian atheism tin alo chuaka chu pathian omrin lo na alo ni ta ni chu pathian omring lo te atheism zirtin na pom tu te chu atheist anhan ti ta a ti chuanin an ngai dana chuanin heng pathian omring lo kan ti atheist te hianin leilung le akai noi thil natural pi lama hianin thil dang natural pi lam supernatural hi a om theilo rim khrimani an ti a chuwang chuan mu thei khoi thei rim te por hiat thei le hetia kanhan a mu mai thei pi lampang pathian chungchang te a tharau chungchang te tharau thianglim chungchang te van tir ko chungchang te hi an pom theilova an no lani chu ti chuan an zinga hianin pathian omring lo tu tia seidona du chia si lo pathian chu alo omani po in a om ti rin kher hi a tul lemem ni ti ngai dan nei hi an oma pathian a om lo ti chia si lo a oma bo om lo mo mamo lawa in ria an zinga hian an om ve ni chu ti chuan atheism ni si lo ngai dan dang deulek atheism nena in pol ma sia in nang chia si lo oma chung zinga chuan agnosticism an ti hi ani a agnostic ho zirtir na pom tu te chuanin heti hian an ngai dan an soi ani pathian omle omlo hi kan khe thei lova kan khe pha khek lova chuwang chuan alo omani po in lo om ve mai se boina tur a om chuang em ni an ti ani adot lia chuanin atheism rule dewa om pakhat chu deism an tia chumi ngai dan pom tu ti chu deis an tia pathian a om an ringa amai ro chu khovel hemi van thengreng kan ti le kan chen na khovel pathianin asiam zo nu kha na re len vunga chu wangin universe chunga in rel bol na reng a hian pathianin rol to lova akal bo to aniang chu wang chuan ngai ven zui angai lem nem ni anti ani ti chuanin athe so hianin ming ran an neya anin vua ming moi tak changkang tak ani rationalist ti te free thinker ti te truth seeker ti te humanist ti te naturalist ti te le secularist ti te tin materialist ti te bright ti te cartesian ti te determinist ti te epicurean ti te existentialist ti te fatalist ti te hobbyist ti te tin irreligious ti te le libertine ti te skeptic ti le spinozist ti le mingran kha an nei ani ti chuan atheism chanchin hi kan zir chuan kan chiar chuan an chanchin a hi alo re to hle maya Greek le Roman philosopher Epicurus kha BC zathum somli pakhat le zani som sari inkara khanin ani hianin pathian omrin lo na le khabu alo ziek to a ti chuanin ama lowa chuan democritus ate Titus Lucretius ate Lucretius ate ho khanin pathian omanrin lo thu hi heti hun lai hianin an lo ziek dai to alo ni a tin German bi Matthias Nutzen khanin tun lai western history a chuan mingmer mewa pathian omrin lo arin lo thu lo puang zar tu kanan nei le khani a ti chuanin ama lowa chuan French mi Paul Henry Thierry kha father of atheism anti hial khop khan ani po hian nasa takin pathian om arin lo na thu hi alo tlang au pui ve to ani ti chuan atheism chanchin kan chui chuanin Greek ho chanchin hi tlem han lu tila Greek ho hianin philosophy anin an ron duan chuana chona hianin philosophical language santia tram an ne chu logos santia pathian thu zirna huanga theology huanga theological drama logos kan man ang lo hianin logos hi an lo neya chu truth thu tak zon nana logos reason an tia chu chuan lo mang thina logos chu reason kan ti mi hring fin na pol dal lo manga an thil ton hriat te chi taka hriat thiam tuma ngai to na hi ania ngai to na pol dal lo chi taka ngai to chunga thu tak
mu chhuah zon chhuah an tum na man ruwa chu logos ani a chu lawa chuanin mitho san tia chu om zia chu mi hring nun om zia nei tir turin chu logos ringota chu atok lova hring nun om zia zon chhuah nan mithos chu angai ni an tia an lo mang chhota a mithos chu hring nun om zeril tak mai soifia thiam har sa tak si mi hring te ta na poimo si atak mu thei si lo ma se he tia suang tu na le a feeling a te polo om ma se tak mu turam si lo a kha khatiang a kha an lo mang tang kai bok ta a chung ri khau kha nin nasa takin an tui puya ti chon BC paruk na chawa khan Asia Minor Greek mi te om khom na mileta sa chuanin khovela pathian chi rang tam lutuk mai sa khona thila te thil ranga an chelek na salutuk maya kha fin na mangliao liawa khovel ni phung philfia tum na mangin khang kha pai thla kan tum ta a kan mua bible a kanan hoa po a kan pathian rang an nei ni hindu a te po pathian tam takan nei hi tiang khan pathian tam lutuk le arin turber po khiat lo kha pa pathian sa khoina a han boi pui chowa kha mi hring chele thriat na fim tak pathian in min pek mang theilawa siam tu ngai khanin khang ang pathian le sa kho thila kha mi hring fin na mangliao lewa khovel ni phung khil fia tul ti na an nei mangin sa kho thil kha pai thak an lo tum to thina ni chu heng Greek mi fin te hi thel sa te anazimander te tin anazimenes antiate anni naturalist kanti fusiko yanti kha an pol ming le an mani in ko nan te pon mangani ome heng te hianin nasa takin heti hun lai hianin sa kho le pathian pai thak tumin mi hring fin na kha ron choi nun an lo tum to thina leilung dan le athunun tu law of nature chu abulra ta tanga chui chuak thale in chemical zel hianin philosophy te po aron hring chuak ani te po ti tai lang adik na chena omang chu ti chuanin atheism ti hrim mi chan chin kan chui chuan hemi atheism wat hrim a hi tun nu fe a om chawani a pathian omrin lo na chungchang hi chu soyang khan BC hun lai atanga lo boi pui to ani lain atheism ti thumal hrim mi chu Oxford English Dictionary in a chuidan chuanin kumsa kha zanga somruk le pariat chowa miles coverdelana aman tan ni in an chui chuaka pathian omrin lo na hrim chu athumala hi a om hunat lai hle ti na ni chu ti chuan voina chuan movement nei in alo om ta a pathian omring lo atheist te hianin pathian om anrin lo chan tur evidence a om mani ti rin chan tur evidence a om lo wa chu wang chuan lack of evidence fin fiana thato ko om lo wangin pathian om hi an ring lo ani chu tun ma kan riat ngai lem lo kha khovel thiam na le riat na ron pung chho zel hianin min ron riat tir ve ta a new atheism ron larchan cho sang ni le pali chowa tanga vo in thleng phei chuan pathian om ring lo te hi an pung na sa em maya sa pho kan ral thir kha tu na chuan kan mizoram kho chu nge ya po kan khatuala hetiang mi kan lo nei ve ta a Mizo Kristian Kristian Chhungkua tanga spiang le selian te pathian om ring lo an lo om ve tak fora chuan hei hi kan ngai poimo le kan address te po atul ta hle ni ti kha alo lang theita ani ti chuanin atheist te hianin science le philosophy hi in nga nan ber an manga atheist Christopher Hitchens sakhanin heti hian asoya science le reason mi hring ngai tu theina finaril chele thriat na thiang kan nei hianin khriat na fam kim min pe chu kan ti hau lo amai ro chu science le reason kal thil reng hi chu rin lel turani pom thei ani lovani an lo ti a
hei hian mi tam tak Mithiam le Europe ramanga chuan America rama te po Mithiam le ngani zirlai tam tak te ahne em thalai rol te ahne em mai ni chu he wang hian fin fia thei lo thil reng chu an hnol ta zel mai ani maro chu Bible kan chira khanin sam na bar sunga pathum chang khata khanin mi a chu naril ruin pathian reng omlo atiani ti kan chiar kha te chuanin atheism lo chu chan le lo al chho zel chan hi abul bera chuanin philosophy thang chak lu tu kheni kan ti theyanga achan dang le chuan theology kal sual te po ani ti taila adik thein arin oma science mason na te po hi ani le thei boka atira theology le philosophy hi akal kop thavia wa tiang chuanin koran roi tu masa te le theology masa te khanin pathian chu bi hring te riat phak bak transcendent ani anti chuwang chuan pathian ni na ziril tak khi mi hringin a comprehend a chut chuakin angai to chuak zo tak lawani ti in an hril fia thina mi hringin pathian ni na kan hriat chu mun tina om tan ni nei lo mun tina om engkim hria engkim ti thei chatuan mi thu tak ani ti in pathian chu ani na an engani a essence of god takha kan soi thina mi hringin kan hriat thiam china kan hril fia thina pathian chung chuan na chu koran roi tu masa te le theology masa te nan lo hril fia dan po ne pathian chu transcendent mi hring te hriat phak bak ani ti nan lo hril fia to thina ti chuanin pathian om rin hlel na thomaron om khanin Thomas Aquinas saten theology philosophy hi senglu khan rota han ron senglu chhota hei hi chan ber nia lang chu mi hring fin na ngora pathian zon chhuah an tumakha zon chhuah rual ani si lo pathian chu thlarau ani in mi hring te mit mua aron in lara lang theron in puang chuak ani lo wang hian mi hring fin na ngora proof fa zon chhuah thei ani lo wangin pathian biak na mi hring thil ti theina zong man vek tha an tia wangin philosophy kha theology an senglu ta ni om takani te chuan mi hringin pathian a hriat chian vek nuwa chau ring lovin a hriat chian ma dai po rin ngani rin na le pom na nei theina turin theology le fin na philosophy chu an si zom chhota ma se fin na chuan rin hlel na aron siam chhota ti chuanin theology le philosophy chu history kan chir chuanin anin chal tauta zau ta ti chuan kumzabi som pasari na chawa khanin French mifing René Descartes khanin theology kalphung ron thak blok turin ngai dan pakhat aron neya arin na mga pathian hriat ringut chu adu tok lova ti chuanin pathian arin mawangin nial rual lova pathian le tharau thi thei kan neya chu om nge ni ti fin fia tumin ngai tu na pakhata neya chu ale khabuzia khan ron ziak chuak ta ale khabu meditations on first philosophy ti khan aron ziak kai ta athil zia chuanin engkim hirin hlel vek phot turani pathian om ti porin hlel phot turani ti chuanin tharau lam thil le vantir ko te le engkim mai van ram khrem mun kan ti te heng zong khovel pe lam pang thil zong po hi rin hlel vek phot turani ti chuan kan ring lelanga ti chuan ke hi ka om ti kha mi in lo ring lel ta sela arin hlel chuan chuarin hlel na chuan ko omani ti aron proof don ani chuwang chuan pathian po hi om lo ani ti hi kan rin masaka kan rin lel masak chuan chu kan rin hlel chuan pathian chu om nge ni ti aron fin fia don ani ti in ngai tu na khati zong kha na han manga ta chuanin he ngai dan zia chu hi tha om via vina hun lai khan langma sela mi ten adi don te take lotima sela hun local zela pathian mi hring chung daya om mi hring te siam tu pathian chu mi hring levela da niamin mi hring fam kim lo ang levela da niamin khai khin nanan man khan mi tam takin pathian ngai nep na le mu niam nan ron nei ta chu hun local zela modern atheism lo chu na man ruwa aron chang tatlat mai nei chu
tiang chuanin a thil tha ti ngai lai khanin thil tha lo kha ron thing chuak lat maya ti chuanin science ma so na chuanin tun market taka an lo pom to ni hela planet te herkual vel khi king zong zong tele leivir dan te leihim na gravity mangin nghe ni an lo Mithiam ta a chuan leilung dan khavel dan zong om dan zong te hi pathian in athunun veka nga in science mang nge ya pathian ni na riat thei kha an ron ring ta a ti chuan Newton a chuan science manga pathian zon chu chu dik bera nga ya pathian a omani si chuan chu science mangin kan proof ang ti in science manga pathian zon chu chon tum ta a ti chuan trinity te pathian ming mi hring a lo chan na kan ti incarnation kan ti ang chi te hi aron pom thei talovani Mithiam zinga pathian om tul ti lo na tiang khan ron lian chho ze la chung zinga chuanin philosopher le scientist an ron kat nuk maya chung zinga chuanin AJR te Jeremy Bentham te Augustine Comte te John Stuart Mill te le Frederick Nietzsche te John Dewey te Karl Marx te Bertrand Russell te Jean Paul Sartre te Arthur Schopenhauer te Richard Dawkins te Ernst Marx te Sam Harris kan ti tele Victor J Stranger te ho kha an ni a heng lo po hian om theyang heng ho hian pathian om lo thu hi philosophy le science atangin an hnial na se ma mitam tak an debate puyani tiang chuanin pathian om ring tu ten traditional arguments an ron siam an chung pathian om ring lo tu te hnial khan zong pai thlang na tur te po an ron duang chowa tiang chuanin nasa takin in hnial na alo ni chho tareng mayani ti chuan new atheism hi sangni palia Sam Harris le Richard Dawkins te Christopher Hitchens te le Daniel Dennett te hoina an ron vorlar khania anni ho hi Mithiam scientist kan ti te philosopher kan ti te le neuroscientist kan ti te ni hlomani an din na hian chiang anin ti an tang na ma ti chuan an tran fung bera chuan heng thil pathum hi an ron mangani pakhat na chuan metaphysical components an tia tin epistemological components ti le ethical component athen ka chuan moral component te po an tia chung ron mang chhota ti chuanin metaphysical component chuan ti sapia lam tharau lam thil supernatural emaw pathian tak divine reality hi om lo ani ti in metaphysical component mang chuanin an ron hnial tha fitha an ron hnial ta ti chuanin epistemological component chuanin sa khuana religion hi om jenei lo I religion ngani irrational antiani ani antia ti chuanin ethical or moral component chuanin khovel pum universe le mi hring ril rupon lam that na te na objective secular moral standard hi om nge ya chumia tanga sa khuana mangtangka ya mi hring ril ru lam that na le zirtir chunga religious morality hi angai ran pa to lovani sa khona tel lo hian mi hring hi fel tak le thatakin nung the ni ti in an ron hial ani chu ti chuanin atheist te hian nge an tumber kan ti chuan an soidan hi nang vek lo atlang pui kan lak chuan an tumber chu sa khomi ni kher lovin mi thale nun phung pa ngai tak kan nei thei ti hiani internet le tv mangin ni atheism hi an the darme kani of nok te ti chuanin tuna hianin sociologist Phil Zuckerman soidan chuanin khovel hian pathian omreng lo atheist kan ti te hi atheism zirtina von tu te hi makta duai zanga tanga zasari somnga lai anum to ahanti maro chu chen khat hianin warma mani maro chu makta duai zania tanga zani somlin kari chu antling to ang anti ya chitiang zat zet chu pathian omreng lo hi khovela an lo om to ni chu heng zinga hian communist ram kan ti China le Russia hian an tam falem ma
heng ho hianin sa khuana hi nok an tia science le philosophy hian ko ran ai a o zo bok si lo wang hianin hi boy thak ta hle ani ti chuanin bible kan et chuan engtin nge kan mu kan ti chuan rombung riat chang riata chu ti chuan ti sa a om te chuan pathian an tilom theilo atia ti sa om te chu Krista om lo te ani zona bungso panga chang lia ama la li suar chong ka nge ama ka nge chang ti hian asaya keima om reng ro u keipo nang ma nia ka om rengang ali suan ati a bungruk chang sumnga paruka chuan tu ko kati sa e ka thisen in chu keima om reng thin keipo ama ka om reng thin ati a lali suwa taksa le thisen e le in ti hi hei hi khilfia apoi moi kan ria a ataka zuk e le in nilavin lali suwa taksa turna le athi na wanga athisen zong keima nia wanga luang kang te luang chuak te kha ka sual ken na tan le kemi sual ngai dam na ta na hlanani ti pomma thinlunga lom taka he lai pom tu te kha iswa taksa le thisen ei tu te eya in tu te an ni ti kha kan riat apoi moi ka ria a ani lo chuan interpretation diklawa kan thilfia chuanin rak thak deuh khana lang theya iswa taksa le thisenin min kan sual te min tlen fai sakna thinlunga pom na thu ani ti chuanin pathian om lo anti thin amai ro chu ke chu pathian om ring tu le pathian rong bol tu kan ye wangin heti hian ka tan chan pathian omani ti ka tan chan kha kan soyanga mi zong in thu dikhi phatsan vekin doron ma se thu dikhi chu adik ngai na dik kringani chu tiang tho chuan mi zong in do chu chan vek ma se thu dik ani pha chuang me lovani ama la li suwa hi thu tak ani thu tani wangin do tani theilovani ti hi ke ni chuan kan poma pathian om lo ti ma se thu tak la li suwa hi thu tak ani wangin ke ni chuan kan pomani ti kha kan soyange ti chuan pathian om zia soifia na na Kristian ten hial khan arguments kan neya kong nga vel kan tar langanga pakhat na chuan cosmological argument antia chumi omzia chu kan omna universe he khovel kan chen na le king zong van thing rengami arsi planet zong te ahuam vek mai he kan omna universe hi mumal takaduan ani a in su boy lava ma ni kong big te an nei te fel le om jenei taka an om vek te hian an ma ni siam tu design tu omani ti min ngai to tirani kan ti a chu cosmological argument kan ti a sam number so pakwa chang khatakan muang khan wan te khian pathian ro pui zia chu a khiat tira boruak zau tak khian akut chuak chu alan tir thina tia bible kan mu he cosmological argument nen in me em ani king zong khian designer ani ni ti hi kan poma chu pathian ani kan ti ani adot le chuan teleological argument an tia chumi omzia chu universe kan en hianin mi in aswang tu na tang omze nei takin tum mumal tak nei na duang ani ti lo rual ani lava han hoi velila amalo om thut mo thil reng chon om chan hun ani ya ron om thut tur hian thil ni thei ani lo kan ti ani adot le chon fine tune tan tia hei ril kati ve khop ke ma po hian fine tune an ti chu tiang hian thil fia taila tun lai physicist le cosmology lama mithiam tena an mu chu anunung ber an tia chu anin heti hian an soini khovel kan omna at planet thi nun na om theina tura fel takaduana ni antia kan universe thunun tu danglam ngai lo kan universe thunun tat tu engkim a planet te po in su boy lawa kong in trom lawan ma ni kong big te ankal mai le
king zong fundamental constants of nature an tia hi heng zong te carbon atom energy level atanga universe than chak zong thlengin nunna alom theina tur to ka chia in balance taka heng hilo omani an tia chuti ni lo chuan khovel planet thi akong a orbit atang hian tle min ni hi nai sela mi hring te chen thei lo na tur planet ani theyang ani lo pon hian omhlalek sela mi hring te ta na chen thei na tur khop ani lawang chuwang chuan he khovel planet art planet a hi mi hring te chen thei na tur atan chuan ni atanga hlat zong te hi atok chia lo omani antiani chu heng ang zong in balance tak mai lo om te hi fine tune tan tia heng zong hi ti tu om lo chuan ama thil heng tu tur hi chuanin oi thei po hi ani lo ve kan ti ani Kristian te chuan adot le chuanin apalina chuan DNA structure atang hianin ani naturally so chuanin kummak ta doi tam tak liam ta khanin tuya tangin chople chilin amwe ba cell khat chau nei alo pianga chu nun na in tran na ni anti cell khat lek tuya tang alo piang kha tui kha tunge ni le siamang ti chuan tui kha ma in a om na tura ta na object engamo om ngai ta tui kha da na nei lo ina mai na om tok thei bok lo ni chu mo bucket a tui kan da chuan bucket wang kha na tlinga a bol lo ni tero tui kha om na tura nei lo kha chuanin ti khanin engtin nge a oma khang khani le zel ta mol mang takin ke market fe thiam danin soi tai la ti chuan amai ba chu tui atanga ron piang an tia tui chu ani le engtin nge lo om tui om chuan tui chu engtin nge amai ba tli piang tur khan atlin thei khoi ange atlinang mo tunge khang zong a kha thil om thei zo na om thei kha ni zela ti chuan amai ba sel khat lek nei kha pakhat lek kha engtin nge sel tam takalo ni thei ti kha science mang chuan ati dan kong om mai theye ma se kan vein te kan nerve te kan tharui zong te kan ti sa kan ti su zong kan ru te engkim mai in chuk tu mi hring nun na tok tu engkim min phaman chuak veka he ta thuak te po mo tin mit mu te mit om dan tur zong hriat na zong engkim mai mi hring structure reng hi duang tu om lo chuan khang ang mai lo piang chop le engtina moa informa ni nok khan chele thrian na film tak nei in feeling te nei in mi hring hi kan chuak theyang em le ti hi zo na poimo deuh kha alom vele theyani chowang chuanin naturalist le mithiam kan ti pathian om ring lo te na an ngai dan te hi thil ni thei po lo ni sela ke ni chuan Bible min zir tira wangin pathiani nama an puin mi hringa siama ti hi kan pomta ani mithiam tenan sedan chuanin DNA hi computer software ang hi nia information na pe in ala chong the ni an tia he computer te chu memory full chuan ma da lu thei to lovani chu tiang chuanin mobile phone te po hi memory full to chuanin ma hi kha te poi lamai lang athalaka kha achunga aleng to lo ni mo mi hring hriat na te chu a full thei lo re top chin nei lo ani heng zong te hi design tu om lo chuan om thei lo ani chuwang chuan DNA structure atang te le heng atang hianin mi hring te poi min duang tu hi omani chu pathian ani kan ti ani ti chuanin ato bera chuan ontological argument an tia he nial kalna hi chuanin mi hring ngai tu na in pathian om ti arin theina le ngai tu na tang lo chuak ani kan pi le pu te po khanin Kristian kan ni ma khanin heng leilung kan en le rang kan en hianin pathian ni chu omani ti ngai tu na khan lo nei ve aming pon he chung lo pu wa na te an tia ti khanin pathian chu omani hriat lo pathian tan te an tia khatiang khan ontological argument a chuan mi hring ngai tu na hian hengang zong siam tu le hengang zong khentir thei tu hi tuemo hi mi ro pui omani ti ngai tu theina kan nei na
pathian in shele thahriat na phim tak min pek mang vek hian pathian na omlo tia mi hring fin na mang vek an ngai tu na khami ngai tu na mang vek khan heng zong zong hi siam tu chu om turan hi ti ngai tu theina mi hringa khana lo om le a heng te pathian omani ti min nem nge sak tu kan mangta a mi hring te hi kanin ena tu ma fam kim kan om lo ma se mi hring thin lung chuan mi hring ai ro pui zawk le fam kim zawk a omani ti ngai tu theina kan nei a chu kan ngai tu chu pathian ani le atop bera chuan Mizo te le Atheism tia kan lu tanga hey nu le paten kan phak to kin zirna thaber kan fate pek tir pek kan du a thingtlang ami ten an zo to ka school tha an faten da a khopui ve de ulek district khopui ate a district khopui mi te chuan an ma ni tlin to ka tha khopui zo ka te Indiaram state danga te khopui lian zok ten foreign theng point kan fate zirna awangin kan thon chuaka thiam na kan do kan rol otani nima sela poi em chu anron honga thiam na le fin na an nei ma se pathian anron hlo hong thina ni poi em ani sangni soma khanin Mizoram thalai Kristian Paul in khompui aizol vaiva kon fila kan nei lai khan speaker Reverend Dr. Kethan Zawa BCM General Secretary khanin ti hian a soya Mizoram in University kan em kan lo nei veta state po na po mitam tak Mizo thalai University zirlai po kan nei nge ye maro chu khulam chu da tha ila Mizoram in University kan lo nei veta he muna tang nge yan Mizo thalain Mizo pa in pathian omlo alaron ti don Europe kan thir chuan pathian omlo tin zir thiam na tang pathian omlo thun ron chalen sa kan ral thir thin kan khotual nge ya hian kan mithiam ten pathian omlo thuin la ron seidon chuti huna chuan I suwa thurhe turin om ini theyang em ti in thalai kal khom te afu yani kha karil ruwa ka ngai to chu vong ani kha voina chuan kan lo nei ve tanual mai science kaltanga technology mason na awangin social media kan mangna sa em Kristian Chhungkua tanga ji chuak Sunday school atanga zir chuak koran thalai ta thanem ngai taka fellowship thin natlang thin tel thin ten TV le social media pathiana omlo thu anron puang ta tuna page chuan Facebook a hianin Mizo Atheist group te Mizo Atheism group te free thinker group te oma henga hianin an thu le la te hriat ve ka du wangin kan lut ve kan om ve la li so hi te ka tiang nal lo tak te kina lem ten ron chu mo heng te kan tiang moi lo trong moi lo ni lo sela mong ko hur ang te hinan ron chu tiang chuan pathian thu ten ron kai leka Mizo Kristian te chu ando izep wanga lom pathian an ti ni ti ten atong kam thalo tin reng hian Mizo thalai khan Mizo ram ko ran te pastor te rong bol tu te min soi chebo imbo ya ana em mai ani heng te mu hian ngoi reng theinin ka helawa ti chuanin an zinga then khat zo na ka zo ta engwangin nge Atheist hian om tak mai le engwangin nge Atheist in ti tak mai le te ka zo in mi pathumin tiang hian min chang ani om ti fin fiana evidence ka mulo chu wang jong ka pom theilo atia pakhat ve thung chuanin in nial na alim om ve lom ti khanin ngai sam te vin aron changa pakhat chuan sa kho chan chin le technology te kan zira ko ran chan chin te kan chiar ve thina alim ria vin ka ria kapom thela wani te ni chu tiang chu Mizo thalai ten an ngai dan lo pon chu dan lo ni ta heng social media group pa te hianin in nial nan mang bera Kristian te musidnan le diriam nan mang bera tiang chuanin an nial to khen om renga intan kan tong trai sak che uti pol pon oma Kristian sa khole ko ran musid na tong kam matam
trong kam duk dak lo tak tak te Mizo atheist te zinga hianin ngun taka an thupos le an trong kam te ka han zir ve hian phak to ka bel chian don lo om hlei wang le trong kam tha da in ti atheist sakle te po hi nga maza chon om in kan thria tin milaran ngai sak an ngai san zong te awanga in ti atheist ve mai te tin science le philosophy atang le theology te po nasata ka lo ti ve ngial chunga changa pom lo te pon oma theology te hermeneutics theng po yanin thre tak tak an lo tam mai mithiam tak tak an ni ti chuan in har sat na om thei omin kan thria he thi hian Mizo Christian te min ron nek ve tan me kan ni kan ti khoi boi thei hi anga in kan thria pakhat na chuan in wai me thil tum Christian nun dan tha ngai san ti hi Mizo thalai te jinga pathian omring lo wan lo om ta ka wang hian hei hianin har sat na an ma ni lama hian a siamem ka helawa ma se he kan wai me moto hi kan pom tlang ta lo tlat me Mizo thalai ten hei hi poi le in kan thria tin khor ina Mizo te chu mithilumen te khor in zai te kan ti dan phung ani Mizo Christian ram kan yang in pathiana om an rin lo fakna la hi an sazel theyangim nge ngoi reng hen min tel pui don ti te tin no pui pasal nei du sela ko rana kan in nei tir theyangim heng atheist te hi Kristian Chhungkua om ma sela an mani ber atheist an ni si chuan heng te hi in nei na konga hian engtin nge ko ran ina ti ang ti te tin ko ran noya ni lo ko ta te po lo in nei don po ni se thiana mian ma mo do na witness hian ko ran member te hi atheist nupui pasal ne hian thiana ko ran in an tel te hi arem tiang em ti te zo na om theya tin Kristian Chhungkua tho an la oma wangin an mani atheist ni ma sela an nu le pan u le nau te Christian an nia wangin Kristian Chhungkua din na konga le chungin khom thleng po hian har sat na om theng em ti te ril ruwa zo na har sat na om thei ngai tu na oma tin Mizoram political party te hi pathian thu biblical foundation nei kan ni hloma MNF sonin pathian le kan ramtan an ti congress sonin chakna ni lovin thil ti the na ni hek lovin katharau zo kin le ti thupuya an neya ZPM kan ti te le party dang te point pathian le athu chu in nga nan kan mang fur maya kan Mizo zol nei kan ti te in lar na te po hi kan political feel hian kan sorviau ni te po inalang heng pathian omring lo te tan hianin political feel te hian nun kho chu na survival chan so omang em ti te po zo na ril ro om the ani ti chuanin tiang zong hianin atlang komdon taila koran triak tirata koran hianin arin na ven him hi at na pui beralo ni chowa church father kan ti te hei amingin lekhabu kabot saivea ta chuan heng ang apologies kan ti than chu som panga te an chan chin tele rin nan lo ven him to dan te kan ziak kai ve han soi thia cha kom viau ma se hun reita koran hianin ama hun chho zela generation tin maya kum zabitin mai hian kan ti don nge ni koran hianin arin na ven him ngai hianin sutu hian ei thina ta chuanin koran pa ni tling tak tak te wangin vain thang hian koran chu ala dar zel ala pung zel chu ani alomom em maro chu kho thang ho te din hun kan thir kha kan society po kan lo ma chon ve ta reng hi lo ni chu wang chuan tuna hian kho thang sabram kan ti a koran te tur nu kha ral khata tanga kan thir kha tlai kho nu no hian kanan ma chon ve don chau ani he atheism hianin na zo khian koran te min la ron su zel dona eng poni se khovel fin na le thiam na I ta kan tu le kan fa te zir na konga kan rol ole sum le pai po kan invest ngam na khovela hian kan tu le fa te kan en kol dan hi kan uluk atul ta le mai ti hi
karil rualian khovel mason na le mi hring tul na hi te kan tiang kan fa te pathian thu taka kan roi theilo na pha chuan lama ani chuan lama kan mangani chuan kan ti sualang ti hi ka soidu chhungkua in en kol na mu mal le fum fe tak nei tura chhungkua kan ril ru kan sorbing apoi mo ta in ka hria hey ai zola kumeng mazat ka onve chung hianin city basa te po hianin no pang te ai upa sit ken na chang relo hi ka mu thina poi ka ti thina keini ang chana tangyel po hianin nu le pa te pi le pu ten min zir tir na chuan ai upa in chon bar main bar khal lo tura ni ti te upa jing an tong thor ngai lo ti te ram kal ni khua ramaria te po in alai lu man chu ngai lo ti te fe hong kan sul pel donin kapu kalawan kalma sangi tia ayu pa te za na lan tir te min lo zir tir thina tuna chuan khang zong khathang thar te hian andong to lo Mizo nun moi in zir tir na te le kan sa khona le kan Kristian na chungchang te po hi kan in en kol tok talova hey toys jejo superman tivel heng ho cartoon mangte mobile phone mangte toys mangte comics bu mangte in kan tu le kan fa te kan om playa kan Mizo na thon thu te kan Mizo nun phung te kan in zir tir to lova chuwang chuan venian nu le pa te mual kan liam nuwa thang thar te hian engang Mizo mel ngen ron put don ko ran hi engang ngelan i zel don ti te hi ngai tu tham ating ta in kan hria chuwangin chhungkua kan ril ru kan sorbing le apoi moin ka hria chungin khom na nein kan tu le kan fa te pathian thu taka kan ne na ta zirna wanga kan in thon bo main kan in sunglum nge ya hianin pathian ring tu thatak ni tura kan buat sai thar le hi thil poimo ni in kan hria chung chu ril ruina veizong loton ve zau thil ania wangin mua piang le alo thira piang te pona kan lo lok pui be se na wangin kan puang chuak vele ngot mai ni le thang te kha kan thei tong ni sela pathian in ngai khatu te tan mal som se amen